sampai alaku beli mobil beli sepeda apa mati lepak bulan 10 hari bah lagi boleh aku otak lagi si nomor 2 nya nyaman numpak sepeda nyaman numpak mobil nyaman numpak tangki keng lagi saya sadaan ajar yang ilmu kopur mapan tak kaya aja aku tang sepeda motor saya anyar mek kaki saya numpak tang mobil segenteng mak kaki saya numpak tang bini seratin mak kaki saya numpak saya ngabin bok bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ngiding tak ngiding pas ke dapur cak gelak tak grupnya sampian dia apa udah iya mari di dapur bah kejeding aku mibri ya teh wah nyari posapo bahasa apuan hampir berusaha mun ngiding selaki dia jaga ibu mari ratat ya jaga hidup kali yang tak ngiding si nyagi lemes gelu yang laki aja kan lesu itu mun nyagi pesan tak kentat sokon ada meni kentat sokon apa kun tak ngiding ke dapur nganti lagi yang masak ceram kayak kopi dia tempat kering apa kaki bu aduh untung tak ambil di dinang kok nih jaringannya kireng laki lo salah supaya tinaki yang laki jaga pak karo sarung nih kurdut jaga kak jaga ya jaga ungku menjaga juga niat sholat minta asilat selamat teka boleh sampian mungkin pikir boleh cek laucan mulai kul 10 siang tak ambu sekali sepaling nyaman bening ngaji apa tampe asli leres dari rumah teh nampai kelam piku kek laki nek bining tangki bu salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima sampai melemangkan kaula ajunan hadir keng dalam rangka mutmi mutih dalam rangka ngakni ngaki abe makle kaula ben sampian pakun beda ikatan ateh kelaben Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Kanjeng Nabi kak dintoy coba aki sareng ulama kanan Nabi ahsanan nas khulqan wa khuluqa Kanjeng Nabi nikah orang sepaling genteng baik zahir batinah jasad terjukan oleh sepaling saya akhlak. Pada zaman jahiliyah ada salah satu pasar sekak di maneng pasar kak dinto beda situng Yahudi ini kalau aku nepun ki laku abak cuba aki Kanjeng Nabi Yahudi ini kakaper tak iman dak Gusti Kanjeng Nabi nikah miskin ngemis ebang labu pasar sambil dekuk canteng keng sambil ngemis sambil ngucai Kanjeng Nabi saya ngak ki buta nih kak saya ngak sampian jok parja jekasanya Muhammad tukang li seher Muhammad ni ke munafik Muhammad ni ke gendak Muhammad ni ke keng lanya ada agama nak kuleban sampian saya ngak sampian mun iya cek agama ngalle dari agama mbak kuleban sampian saya ngak jek norok benar abak cuba aki Kanjeng Nabi sambil nekuk canteng sambil ngemis alhamdulillah datang aja ngaki itu mau ceribin pak bedo boleh hari mun sampai yabi tak usah turun tercari di atas mari bulan alhamdulillah beda cap kaki 3 beda aing cuy na barang ni kula lok pati kencang ke cuy ni toman diberi inteng cuy benggalan bi kula tuli ien dong alhamdulillah teng cuy asli ada kula na sekali jangan kula mungkin terlalu pedes minta lebih di mason boy colok okay. Alhamdulillah aduh ya nomor dek remah ni kan nah cek dengan pidato ni kebenaran reng sake maka saya atur banyak haram tak terasa sekali makanya terendak dem macam dengan kifu tak ibeki ni ketika acak ngucap ibeki bu bisa mengucap sampingin dompan tahu tu kau nyari plastik pakai bedai dek ni bon jadi saya Yahudi ni kebenaran abak coba ki Kanjeng Nabi ketika Rasulullah ni wafat Kanjeng Nabi sedap Sayyidina Abu Bakar ni kapah atanya dak putrana seanya mas Sayyidah Aisyah ya Aisyah bak badalah kau nak Gusti Kanjeng Nabi bingkok si kita tenda
beda cek pun Siti Aisyah apa cek bejeng kok bejeng maca Quran kelakuan apa sih kita kelakok di situng pasar beda orang Yahudi ini kebutak nang ebeng labeng pasar benare sambil ngemis sambil minta pese Yahudi ini kaabak coba aki kusti kanjing Nabi leni kebi kusti kanjing Nabi benare ia tri sarapan benare pada ngideeren siang ia tri deeren lemalem kira deeren ditereng kaper ni keselama sehari beda pasar ni kata usah mulai di kanjing Nabi ia tri deeren akhir Abu Bakar pah gibaroti aki dekah pasar ternyata si Yahudi ini kapakun ternyata si Yahudi ini ketak ngiding bertacak kanjeng Nabi ampun na tinggal dunya si Yahudi ini kapakun ngocak saya ngak ki sampean mun cek orang saanya Muhammad sing ngajak parjajah Muhammad ni ke tukang seher Muhammad ni ke gendak Muhammad ni ke cuma dua agama kula ben sampean tempo na ngocak ta ambu bi Abu Bakar ni karo tip hecelat daki ka colong ngambu sing ngocak cek colong iba ketika mereka kail pahatanya si Yahudi pasera sampian senuleng kula mangken roti nikah jawab Abu Bakar kula nikah orang sebiasa tulang sampian benare roh sebiasa pun sampian nyerem ki lak kurek narik ben lamalem ka sekula Yahudi ni kapah ngocak punten beni sampian sebiasa me pangki jang Abu Bakar me pangki bi sampian cek sampian buta engki lain orang sebiasa ngirim roti ka sae pangki cek kiki kula karining telok roti na iko cegelu bi sampean langsung ibeki cek dengan laring tua kiki kare telok ibri roti Arab ni kayak ngak tetel kesan dadi mun pahekakan nek salah roti entak iko le kiki cekak ka roti lagi dadi kebala bi orang sebutan nikah saya biasa ke saya pelempuk kelu roti na beni kore beki ngak sampian Sidina Abu Bakar ni kemolar pak langsung nyap-cap aing teh kali ya Rasulullah ternyata gula kita bisa nih akhlak kesampian cek orang Yahudi ni keapesuan kanjing Nabi bi kanjing Nabi benar ya roti neki ikocek tuh mun bah tepak kahuli liya sini fene kay mekasen bahe pasar baharing bini atau bareng laki sambil ngocak saya ngak sampean cek parta jek asanya mah khulil yasin keng celeper mage tukang pidato tak tuma pernah sekali papaan tak kae insyaallah bi khulai kirim ki ya ibri ibet tak manilai pok bet aja njak buatan ancur gigi legemet lah kanjing Nabi punten teh justru roti nanti keki pancor kulo saya bagi Sayyidina Abu Bakar ni kemular sambil mular pak ada bu Yahudi sampian tokang gi saya sebenarnya roti ke sampian roti nasi ki pancor bulan sampian lah sepo ditanya ki bi Yahudi pas saya kasa Muhammad Rasulullah sebik sampian benar cak kocak sebik sampian suwe sebik sampian iba cuba aki siapa yang roti ni ka Sayyidina wa Maulana Muhammad akhirnya Yahudi ini pah mular juga keng cuman sayang Yahudi ini tak bisa titi sahabat karena se-Islam kanjing Nabi ampun tade keng karena akhlak Gusti kanjing Nabi Yahudi ini masuk Islam ini ke kanjing Nabi seluar biasa mun nyari sama kasen napa boleh sama kasen maki sa bengkalan mun parlo sama turah tak kira nemu orang sebenarnya kanjing Nabi ini ke akhlak kehuk keng cuman maki tak pada kuliban sampean ajar denin delekah maki tak persis pada engki napa engki salah akhlak keluar biasa orang ngegenteng luar biasa sampai debuaki wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha kanjing Nabi sampian etetiaki tada tengal sebisa menteng lebih saya dari panjenengan bentada ring bini lahir sepotranah saya napada ben panjenengan etetiaki tanpa kekurangan atika-atia panjenengan etetiaki kengtok nyetok tibi saking dari ganteng kanjing orang paling ganteng ni kanjing Nabi teh keng kanjing Nabi ni kemukjizat telok nak rejeti tak matulus kareng lain kanjing Nabi ni kamu napolong ben orang secek cubeng kanjing Nabi ni karo gentengan didi saya coba lu pada cek todus lu pada ben sampian buk mun sampean mereka belum ben saya kan pakun cek pote nemuan tanggi keng lek rajeleng tahu au beukeun di mana aja anji jangan nak mangkin nasi kuring nasi jagung iku muan glowing soko na ambung
cocok mungkin Pak burle nasi kuring nih kena-kena mun kula ban sampean teu maksud anggi abedeun setro glowing pepe netok burna petok merah dong kerbu ngubedeng pala tauring tantem kabungan acem centar ka pasar ngku bulu kecek pasangan lebur pana ketepe ngak sapili musin kapan mulai kalau paita itu bu iki ba tanah tepan kokos LPG pahadeng kondang kapi iki bahasa apuan pahcol pagentung situ Kanjing Nabi ini ke aslina bulu kecek ini ketek lentek alis kanjing Nabi ini kepada bentang kel sekalian lesana kanjing Nabi ini pada ben huruf mim pote genteng keng kanjing Nabi ini kemana polong benering coba cepon tarikh gentengan jidi enten lok matodus lopah cek genteng apa na polong ben si coba gentengan jidi teti lok matodus kasih coba keng tak toman kala kanjing Nabi omber si gentengan pole gentengan kanjing Nabi jidi bade renjengan kanjing Nabi jidi bade koningan kanjing Nabi jadi percis ban kuler bu haji zaman sampean bah tak percaya kuler zaman apa long ban orang pandek kuler karo pandekan jadi apa long ban seceleng karo celengan jadi apa long ban secoba harap pentong ban dewi kok menterusake tak mantoman dengan ini ke kanjing Nabi luar biasa kanjing Nabi ini luar biasa manusia biasa keng tak pada ben biasa na manusia makanya itu buaki Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari asar ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun basarun wa laysa kal basari Nabi Muhammad nika manusia biasa keng tak pada ben biasa menos bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari mun manusia pada akiban betoh maka kanjing Nabi pada betoh keng lain betoh bal huwa yaqutatun kanjing Nabi ini kecak sikeng beto yakut ni keni sanika ni pajule majuta teh kula ban sampean beto belikir mun tak limat trek tak paju aja tak pajule majuta ning petok seket dadi lain pada betona keng la pada manusia keng lain bi kula gelak iku bola eta kam masih lau nung cemabu kanjing Nabi ni kah pelona saus ni karo obi pelona ro wa kafful mustafa kal wardinadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah kanjing Nabi ni ka pelona ni karo om mun kanjing Nabi nekuk kata dengan sahabat pelona cecer maka teluari ro om apa kun tak elang cekak pelona ro om teh percis ban pelona sambian teh mun kedung cekak gape kepeng kalampi make edin sobah tak lucot kapan mari cemur pasti ditor-totor mantikia keng karo lain bau wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah kanjing Nabi ni kemun eta panitera jeung bejeng na elang ada jeung bejeng na kanjing Nabi ngak gula makin kan oh bede kanjing Nabi ni kebeuteun teh tera teti mun tepani jeung lampu nikah tade jeung bejeng na pulantaran kanjing Nabi alaban mangkana mun bade orang ngakoh andi obuung kanjing Nabi cepun ulama atasna gempang ero tara deung ki ka areh mun obu di bejeng-bejeng na beuni obung kanjing Nabi obung temis naji ni oleh karena itu kau leban ajunan mangken hadir amolotan areng sareng sateja rebba sateja paparing berkat saya parengaki minangkah sebagai bukti kecintaan kula ban sampian dek Gusti Kanjeng Nabi manter molotan kau leban sampian etare ma'asareng Allah Allahumma para aja itu sana teh pabanyak isalana ken mun Kanjeng Nabi nologi budian kula ban sampian terus sesuarkeun Allah amin Allahumma karena kanjing Nabi orang yang paling yarap pertolongan nah ini ke nomor situ nomor 2 pasir saya pertolongan nah nih makin ini keacarakan beda khaul para masyayikh tanggi guru
kulaban sampian nika orang termasuk paling iar pertolongan nabudian ajuran Allah karena kuruh orang soleh nika termasuk orang yang bisa nulungi bengi besantri ke surga. Makanya para kiai ini kemudian ketika masuk surga di malaikat nika stop ibang labang surga kagam kiai masuk surga pola beda santri saya kiba pola beda alumni saya fakta banyak malaikat hatta walau kanu adatan nujum magila pada ben pitongan bintang ilangi kor sampean kasokan kibah mun karo ngaku santri magi kuleban sampean bisa kapi peung kieu kiai ngaku santri ke kuleban sampean ni kesemalaran. Mangkana kalaben badan haul ada sambungan kuleban sampean dek ke guru kuleban sampean tak peke manter pakuna yang kep santri sehingga kuleban sampean akhirat teti orang saiki ke surgana Allah. Allahumma pasera boleh saya harap selain kanjing Nabi ketika kuleban sampean seter selain pertolongan guru makin beda acara imtihan tangki napa imtihan nikah selamatan cak maturana aslinya ujian cuman sebiasa imtihan nikah ikun aki selamatan syukuran adua aki nak foto kuleban sampean apa napa nak foto nikah merupakan tabungan kuleban sampean si tak ke peke misa nikah mun kuleban sampean andi anak ngi pangaci setiap kelakuan bagus dari anak kering sepo nikah pakun entar pakun akili pakun depak makita khososaki teti pamausan pamausan Al-Quran Fatihah senangkin khososaki ini kemun kata tangke mun kering sepo tak usah teh tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid mun la anak maus Al-Quran maka kering sepo ni kekencernah akili tak usah khososaki boleh amin Allahumma apa napa polan anak saya mengaji lambe ring sepo mun pas anak ni kandi anak boleh pah anak ni pengaji arami pengaji polan ring tuana ngerti mi ngerti yang tuana bi mbana mbak pengaji ada rentet ke beberapa fukta ni mari mangkana termasuk idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salas ketika orang saya tekan telok karo seh bakal akili tak pege selasit tungah waladin solihin yad'u lahu cepon ulama tak usah soleh kor adua aki nak potone ka kor lah andi kelakuan bagus karing sepo ni kenolongi genjeran pakun genjer tak ke pege anak deki ke anak kompoi mari kompoi piyok mari piyok krepek mari krepek guntong nggih napa anuku kuda tak oning rutut nakila senika pon mangkana putra kuda ben sampian alhamdulillah beda madrasah Darussalam semoga ilmu na manfaat amin mun ilmu na manfaat pahandi ilmu pak ya malaki kuda ben sampian tinggal nang tenang kok rokokan mari nate nggih mun anak nikah sae anak nikah bagus tak usah mate saya seneng teh ki odik lah seneng kuda ben sampian nggih napa nggih mun anak ada urusan masjid kuleban sampean dengan compok kok rokokan keng mun potran sampean ngaji na saya tak usah mate tetang kepahatanya anang siapa ngaji anang kak misnari misnarin siapa Mang Mardul Laru oh iya kompo iya ju mbana benem kok sekanjaan dong mbana capok mun ngaji coba ngicok HP pahit temu siapa sih ngicok je endin asa kolai dimme ku tak guru saya bercoba padahal ada kiai ngaji dicoba keng pun bagus biasa nering sepo saya capok keng pun coba mangkana anak ni kayak kocak buana ateh ada kebungaan selebih bunga tempeng kebungaan seumber dari nak foto bentada kesusaan selebih raja tempeng susah seumber dari nak po napa boleh pah bintang pelajar ngak gila tak usah keng apal Quran mun nak foto ni tak usah keng mun 20 tahun pah pernah ken menang lomba juara tung Darussalam embung saat cerita seminggu tak mari nggih entar ke matemor alhamdulillah tangan ni juara tung kena entar ke Cilau menter rumah dia anak engkau tangan ni menang lomba entar ke Ciraja engkau lomba ada lomba keng ti tang anak menter menang ado iku tatang ketega untep sing ngaki aja habis ke kiai entar ke Kemawardi nggih kiai anang bunga anu keng menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk anak bu anak nah gila lomba apa aku ini pekun bunga ring sepo kita seten nih saking bunganya ketika andi anak
keng cuman anak ni bisa saya bu perengaki anak ni bisa saya nikah tergantung reng sepo makanya Allah aja bu nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum potra-potrana sampian potra condoknya nyai raji-rajina sampian pada ben sabe-sabena sampian reng bini ke bela-bela ben sabe nah apa maksudnya sabe orang menamene kemuntrogan tengah napa cang disaben benih napa cang diseta menaki maki bikinah lo pati genteng mun sabenah ledu julu nggih make padina genteng mun tanana gajal tak kira tombu anak mentro saya kuncina sampian buk pebanyak jaga malam alhamdulillah ikan tuhan malam jaga kapi aku mi bade saya makani sape malaikat kare ngalak buku etoro apa tidung boleh kenen ten mun ki laku jaga nika mun reng bini nika pasti pelakan bendeng laki tekku mun sepu ngeding nang nggih bu masjid kita atar hemki ngaji bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ngiding tak ngiding pas ke depor cagelak tak grupna sampian dia apa udah beri di depor bah ke jeding aku mibri ya teh wah nyari posapo bahasa apuan hampir berusahaan mun ngiding selaki dia jaga ibu mari ratat ya jaga hidup kali yang tak ngiding si nyagi lemes gelu reng laki aja kan lesu itu mun nyagi pasan tak kentat sokon ada meni kentat sokon apa kun tak ngiding ke dapur nganti lagi yang masak ceram kayak ki kopi dia tepak kering apa ke ibu aduh ontong tak ami di dinang kok nih jaringannya kireng laki lo salus paitin aki reng laki jagi pak karo sarung nek gurdut jaga kak jaga ya jaga ungku kuy mun jaga juga niat sholat minta asilat marin ini kekunci sampian mun reng sepo nih ke saya mun reng sepo nih ke bagus anak nih ke pasti bagus nggih anak nih bisa saya tergantung reng sepo sepertama embuk mek bisa saya selaki bisa mimpin ke leben bagus tidak pas lagi ke si bini itu si bini bisa bagus mun selaki mimpin ke leben saya sehingga saling mendorong satu sama lah ini kelarutan beda aing aku angak dikegi aing aku kasa harga neken 2000 nggih beda aing aku raja ke sampean saya tekun kan senapa nih aing aku nih kan 2000 cek kalah kali lo cek ibu kan gak gula kan aing ngaku ani ke butolan kan 2000 tangki oh tapi segelasan lah kan 500 cangkutnya segelasan cek buru kan 500 makin senika apa aing ngaku ani kami bisa apa juga 2000 ceng eroma aku leben sampian sabak 500 ada yang meleh benten kiki ya bekan apa teh aing ngaku ani ke 2000 sampian nik ngubengi kapi ceng coba aku leben sampian sejeding cuma 5000 tidak ada gentar apa alasannya situ alasannya bedanya gedeng nih jadi saya melarang bedanya kayak itu benih aing mun tak percaya cek benih aing saya paju buka bi sampean aing atau tak ke plastik pah jual ben plastik mun paju 500 kayak gula majer 1.000 keng cek uti kapi itu kok paju banyak mau tengah kode nggih teti benih aing selarang nih ke bedanya anak nih ke saya pun tenar yang sepo senentuaki mun reng sepo ni kata saya anak makilah bagus datang ke bakun curiga bi papang tak jong bojong embung gigir tak adung kodung pah andi anak bini bagus munduk oleh hidayah anang pah saya datang ke bakun tak kira barjaja ke anak je mun reng tuan tak bagus pah bodo reng laki mak semak kepialang lang semak semak cong kanangan cong punten putrana saya cong kakek tak tahu reng tuan anak cang reng mekasen lambak rocong kelentang jibu namorong ki pala reng tuan ngelantang megi budung tengkih aku padahal anang saya yang pelan reng tua tak bagus orang takut ke anang buk anak ini kenapa jangan reng sepo mun reng sepo tak saya anak bagi saya orang tak percaya balik makin reng sepo ini saya anak ang tak saya ku tabi orang bakun yang ku bagus coba turjan gula
boleh kan turjan begitu ketur tujannya penggalan beda situng kiai selaki kiai si bini nyai ya cok lagi kiai bagus mana kiai si bini nyai bagus andi anak kebetulan semua meleng benih karo semua cek meleng ah meler masakan ntar kata tangkeh kacana tetangkeh pentong kak fungkaan ngajak erabes kapi tetangkehku beda bengal kikir pah beda ngocak beda apa ya beda musibah apa putrane kiai ngamuk situngnya nyampit torot cek di kuli helap benih helap masakat buk kengkulan leng sepon atau kok Allah anang kita saya biar bagus bi orang gini nggih mangkan aku leben sampean pa bagus aku leben sampean pa saya mun aku leben sampean saya anak ni bukan saya mangkin ni ke zaman mulai akhir aku leben sampean tak pada bi zaman lamba mangkin ni ke zaman mudi reng ngaci tak pati osom mangkin lamba ki osom tahun sangat sepo bagian bambang ni kemun ari tak tiga ngetas tak turun di langgar napa saya baca Quran yang lagunya lagu angklung lagunya Wali Songo ke lagu lamba walladzina idza falu ken Quran saya baca bagi dia jevi mungkin dia berdeng ngaji tak ada mungkin tak ada ngaji ya bakal Abi Al Mukarram Kiai Haji TV ban HP aja lamba cak dengan tak ada apa minta ngasih bagus makanya mungkin bah ni benian mun lamba tahun sangat-sangat sehingga kui burung sok karo sape mungkin bagi lagi ini kena burung sokan nggih makanya aku leben sampean tidak boleh jalan mungkin nak foto tu dijaga akhirat ketika aku leben sampean set pertama kali saya pertolongan Gusti Kanjeng Nabi nomor 2 guru ku leben sampean bisa angin ke swarga nomor 3 nak foto si bisa adu haki ku leben sampean ketika ku leben sampean ampun abali da Allah Subhanahu wa taala ketika ku leben sampean ampun set ontong ongku se andi potra bisa pengetahuan agama ben malam Jumat ben malam Selasa dekat kuburan Yasinna ibaca la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena makin justru benih seni kamu di Bengkalan tak le mulai dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile guru nikatan dana orang sepudu la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mangkana Allah ni kamesen di dalam Al-Quran dak kau lepan cenengan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim cak sampai khianat kaula ajunan dak kuste Allah bancak khianat dak utusan Allah seakhir kaula ben sampian khianat dak rok patorok Allah. Kenapa saya patorok bi Allah?
wa'lamu annama amwalukum kengain neng buke telanakan tunyana sampian panika keng patoroan dari Guste kula ben sampian lahir abengkang mangken andi kodung andi sampir sepeda motor andi dua mobil andi situng roma na tingkat telo nemu kamah keng patoro tak noroan keng pahi kolopai cek patoro anam po andi penyakit cercer rumah infak eman sedekah eman dung-dung pagalabi tunya napso terlalu raja andi sampir cek untuk keng beki ka orang yang kuya tibi eman buk engki tak terasa ngangku esabe panabit mate tulan terus kadang kelampi bagi kau orang ya bekire kelampi kamalau arap mi bagi buk miyang kolek mun ngakujie mun kesampian miyang bagi kau orang miyang buk mun kolek orang yang ku kolek berkah bi sampean ya kesampian miyang bagi kau orang cukoi bagi ya bagi kecubara arapa beceng lah nalek teti mun deng cubara nya kuda elong aja mun ibu ki genteng ruah ki tunya ni kekeng patoroan kula ban sampean tak noroan di aslin mangkana kula sering ngabala eman kaman pengajian kula ban sampean ni kepese bae ku bedaan di tak rolur sulur ten keten ngangkui malak terep oleh seketebu debak ke Roma bini ngocak tandi beras kak oleh seketebu kata orang jual beli beras nggih sejual beli beras mak keluar sepeda bensinnya tak ada oleh seketebu kata orang jual beli bensin ku tak asulur karo ten keten ngangkui ku bederengan di pesen ada king mana supaya kalau pai tor kadang cek rezeki nikah pese keng karo patoroan engki mangkana manusia nikah lahir meregem kabeh cepun arami meregem andi sifat toma tro ngatibinna teku mun beda moloten ngari beda tahlilan pah nase e pejelen ku tak epele cukong sejak raja kene e pejelen raja nya sabar dit arap mi agak muslimatan bade bu lajak ngaku todus bu hah sebanyak kuana engki senik ke manusia yang pertama harta itu titipan Allah keng epatoro saya ngajak sampai kelero mun kelero kula ben sampian karo melo seksana senyare mangkat ki laku mulai lemalem tengah tega bungkok krikik tega titipol pol kapi keng pun tak untung kula ben sampian ketunyak kula ben sampian mate eman paeman yang kuya tibi tega eman keng pan mati bi nak foto erbu teti tokar kula sering ngebala mun pengajian eman kaaman kak miskin ben soki jedak pidan nabi nafsona kula ben sampian selain napa pidan soki ben miskin ada keng manusia ni kepulan andi sifat tomak tro cung banyak nah tro ekatibi nah tro ekala akapi padahal dek pidan soki ben miskin sesoki andi beras belum polo kintal semelarat andi beras ting sekilo tanya aki sehari mun ngakan nabi berempah pada telo pereng masa pulan soki abang kocek soki mun tak telo sak tak ngakan beni orang ngapsak abji mungkin abang ki sesoki andi kelampi belum lumari kula ben sampean semelarat andi kelampi ning telo kepinah tekku mun yang kui arampe berempah pakun situ mage sesoki pulan soki pah rampe sepolo nyara kibung kana dedek je pekot boy ada bidan nabi sesoki melek kasor kula ben sampean tidung kasangker kapan ngide pada amin peh kapan tidung tak tahu cek tidung ka apa kapan langit tetanggi malam mana kemis sosan sega kasor je entar kadang ndik sampir mikir iki sedekah aki cek yang kuya tibi eman bah tampil sebab mesen kanang jadi kulina ke bayi di andi eko tak seperti yang kui mate pan mate pah bagi kau orang bi orang tak yang kui sampai rebuk tak yang kui bi tak kolek sampai orang mate eko cagla make sarung pada kak bulan pengajian pungkar lumari jo sarung tengah beki sedekah kaki pola bedalami di nengi berdua ku anji cak muni boleh bah ada ireng buket ni napa bidan keng karo toro kadang manusia ni ka mana luar biasa mana luar biasa padahal lambat lahir tak bengib bi Allah ibri ini pebanyak kalau pai cak patoroan padahal setunya ada sampian saya beki
sampai berdebu. Orang kaya itu adalah orang yang banyak memberi, bukan yang banyak membeli. Orang soki ni ke orang sebanyak beri, beni orang sebanyak kiai abang guna madrasah kula semin 10 kiai abang guna musola kula kabak belum bendel ni keseding kula ben sampian teh mun saya pok tompo iro maju belum tentu mungkin abang ki salamun sadeka lekas mari madrasah ni sampian andi sompengan madrasah lekas mah tamun pangeran aku bilang nyelok minta tolong teh tamun pangeran aku bayi bumi tak mendatang tokang terus kadang boleh ben sampean bah alter ni kata tinggal bagi didik sebenting ikhlas kok tak cocok mun ka kula kai mun ka kula tina kita ikhlas korbannya bila saya maya madrasah mun didik kabeh tak mun pangeran aga bae innama amruhu bainal kafi wan nun pangeran mun bae ke bae antara kaf ben nun langit kun tetiban fayakun maka teti bumi kun tetiban fayakun maka teti swarga kun tetia fayakun maka teti Allah karo kun fayakun kun ke kusairi aku bayi madrasah kun ya pak kun nih kesaslina tabungan seding kula bersampian makanya kanjeng Nabi adabu malukah ma qaddamtah wa malu warithika ma akhortah seasli tunyana sampian nih sedekah aki keng mun sebe sabe iman paiman ni ka irbu bina foto mun parloh eka tokar kula ben sampean kadela sonah tak melo kencerna melo neraka nabi nak foto pah umudi tunya pah ciri kula ben sampean lamat terbi anak beni pah kengi hosos pah ngucap njak pak benembuk je lamba pah tak bagi ki oding tak ada iya kapan mate ko salah tak hosos embuk ki ki se mate edim aja bengkalan kanto kan pula mbok saya ada dinanya iman terpada selamat Allahumma harta itu hanyalah titipan dari Allah gak ada yang punya harta mate tina aki pasoki iya orangah pakun begin nak karo labun pote tak jei lekak mun parlo kain neknya lagi secek cubeng orang mati ni kesampai ketika depak kelum kopur seero buka ni kebeni kalau tali cetak satu je tali nikah esona taki ibuka apa cepon ulama mak le tade tunya secekak dek kebetet ero cek buka kapi ero cek berdetahan ero buka kapi teh kula ben sampian katunya ni kata usahakeun mate pah masuk gelem kopur kula ben sampian mate kapan mate ngak mangkene pani bendem apa ojen tatang ke pah ngocak kita kopur lagi kana kita tenis ramayit deki panginep bah ker-ker bi sampian mun nginep je beuni ibung kona tipi teh nggih ada orang ibung kona tipi ke beuleuh nginep mun nginep je mun tak konta tangkeh masjid luar de nginep hotel nginep maksud tidak remah orang mun mate kita pendem make tedung eka surat tibi semele semate sakai Roma semate keng di orang ke beuleuh nginep maksud deh kan tadanya beuy itu nyani kelepas makana bejik ni kemun lahir mergem orang ketika mate tanah ngapah lebar bedreng mati mergem bu odi je benih mati mun ki mergem engki jadi mun ki mergem je under kopuraki gelu tanya aki bola beda pawatan aku ada pan mati senika orang anapa katunya lah tak bisa boleh bola beda kan tering perajan kau purna kak perajan harap boleh avansan rota kau tak buat jadi mabeda mengkan cak jeng aja deh mau sampai alaku beli mobil beli sepeda apa mati lepak bulan 10 hari apa lagi boleh enja aku otak lagi si nomor 2 nya nyaman numpak sepeda nyaman numpak mobil nyaman numpak tangki keng lagi saya sadaan ajar yang ilmu kopur papan tak aik je kok tang sepeda motor saya anyar mik kaki saya numpak tang mobil segenteng mak kaki saya numpak tang bini seratin mak kaki saya numpak saya ngabin bok itu yang pertama tunyah epakon sareng Allah sehingga cek sampai ada tiaki kula ben sampian lop yang nomor 2 wa auladukum potra-potrana sampian mangkane jebuaki sering Al-Quran al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin orang etunya sepatang lebur
bapak ben anak, bini ben lake, lake ben bini. Akhirat kapi patang amuso illal muttaqin, kecuali orang etunya seketika oding saling takwa, saling abento takok da ajunan epon Guste. Sampean makin banyak putra anak, bunga pulan anak banyak, belum tentu anak sebanyak pakun teti anak akhirat. Mangkana Allah dabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Debu Gusti Allah makin sampean banyak anak angkap bibur lebur arok toro oca beenggi ke akhirat bekal teti anak. Belum tentu hari kiamat ni kemudian patang buruh, laki buruh dari bini, bini nyimpang dari laki, anak buruh dari bapak, bapak buruh dari anak. Kapi andi urusan sibuk beng sebeng tako epente tolong majau, kecuali orang-orang semangkin patako ke Allah kemudian bekal nolongi. Mun putrana sampian sae anak isabek ke madrasah ngerti ilmu agama, budian akhirat nak potona sampian bekal ngambe tak masuk aswarga mun ring sepo tak ke swarga polan kula sing ngaji king bi ring sepo saya pengaji. Allahumma mangkana pengaji bi selala tak bisa melei tibi nggih. Mun lambek kita ngaji ke madrasah Pak, ngaji Pak. Iropok compok kesaban maulid tak turun ngaji di sini kenian. Jim jabar jatan winjan, jangan cerjatan winjan, jangan pes jatan winjun jananjin. Ya nyaman lah nak tak tahu teh. Setuan didik ngeja, baca berbabang cerbi banget pes buta jabar tababi buta. Tak jabar tah ngapes mim jabar mata jabar tahu mata. Mim jabar mata jabar tanun jabar nah mata nah. Setuan boleh, adalah boleh. Ainakum wa ilakum buknakum ba'nakum fi'nakum banakum. Ngaji lambang tak tegak isak kapi kalangker teh. Mungkin ku beda langker jadi ku TV kapi mungkin buk. Mangkan asa kelangkong ke guru sampian tak bisa mulang kiai bisa mulang aki. Mangkana jabuna Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu jimun karo cek anak-anak gempang napa baca tapi wa naf'uhu biridos syekh kan ilmu ni bisa manfaat kala ben ridona guru. Maksud tak katina apa pak alimi santri keng mun guru tak ridho insyaallah ilmu tak kira manfaat. Cara ridho nastete nika saya maksud kala ben taklim takdimul ilmi wa ahli santri nika kudu amul jaki guru ben orang se andi ilmu kudu amul jaki ilmu ben orang se andi ilmu artinya ku mun lambat deh zaman kula ben sampean ki keni orang ni keasalaman ben kiai ni kalau asalaman biasa sandal ni ketoro aki apa napa jangan ring po sepo tako abe asalaman ke guru tengki na tako pade saking ngestetan mi tak titiup hujuk mun lambat teh lambat nikah tak ada orang ngocak nikah tekian dari suara guru. Jadi mun kiai lambat nikah mereksanin pada guru na cong kelas 4 nikah beni pahajau berkah keadaan kiai kating pahajau engki apa napa mun nyampit di jauh na suara na kajeun mun mangket teh ya pola aki pada guru kana bada kiai hah bada apa kana buku pek kiai deh bada ini pas barokah mungkin engki pasti dalam sering kula cerita mun ikhtibar Ki Abdul Majid pendiri pondok pesantren Bata-Bata ketika dimin ki munduk atana ketika atana itu nak kiamat pelak nah seing masa karena atana lembek beni LBG kan kagaju jadi bi pan semar de masa pana bit nas seing bahkan bi aja mi colpe bi santri pendong Ki Abdul Majid tuka turut tiga ajam ke jadi kuli apa Abdul Majid ajam je ajam kiai maksud tidak remah mun ka orang aku rumah ke ajam aku teh Syekhona Khalil Bengkalan numpak dokar ketika numpak dokar cerin pulan pote tanya aki mi pote cerin dari Kak Dimah dari NTB nih ke dari Bima kiai toron Syekhona Khalil apa napa kiai kula lambe andi guru
guru kula andik jeren pote kula takut jeren pote ni kah katoronen nah jeren na guru kula pas tak wali mun nganik mun makin kan bah aja kiai ben jeren kiai putra na kiai panangis seret-seret teh haram panangis aja cek lapo-lapo hai iki-iki kakek kurang ngajar putra na kiai bah panangis ku tak ki alabun make putra na kiai mun cek meling ngai ku ya surah barokah mun ngakai tak bisa bi maka alhamdulillah mater ilmu nagapi manfaat amin mater ilmu na barokah amin cak lambak kula ki sekolah teh kula ki sekolah bi kula sering iqbal mak le sebagai pengingat bahwa ken 20 tahun ken makin dah lain napa-napa le bagian ke posepo ni ki ngoden lambak ingat napa bagus kula ki kan kula kelahiran tahun 90 bu jadi makin umur 14 tahun kula Arab le enggak mah le makin di bini bisa nambah boleh kok tahun sangat-sangat kula umur 10 tahun kula ketika sekolah mun bedeh kiai masuk gelum kelas tak bengal pahjuk tojuk mancing langsung Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatuh husnal khitami wa atina ma qad sa'alna min natayakal jisami min natayakal jisami ni kata bengal abeli tojuk mun tak tege kiai deng ki atau ustaz lengki baru norok lengki teh ota bebi kiai pakon lengki baru lengki mun tak tege kiai lengki pak kuncing mancing buk ya ada bacaan tak padang tak bengal atan jadi ketujuan soal adab entar ke adab bah polem boleh bagi kenapa kak itu bacaan tak baca oh pani pangki bacaan nyorot boleh pah tulis kula makin nampu ngajar teh pada ngajar alhamdulillah mun tulisan kula tak padang nak kana pah der nyander tat jadi kandeng kairengan tat di patu pah nyampit tahu ustaz je cedek cek rajona iku cak pancen tersedai nego bi gula lamba minta barok aja dengan kiai asarin kruwa siapa kana Ahmad kiai apa kalau kau jong ngisi aing ajunan kiai asarin ngaku sumur kereken santri kata asarin ngisi aja dengan kiai ki laku abumu kiai jaga aing ngah itu mau pon alhamdulillah makin sepakun lagi engki kapan jaga petemu tu pesaing ngebinakan tidak sekali salah sehingga kok kiai haji sanyu ben profesor doktor kiai haji sibel saya majar kiai nah kapan jaga petak milo sekali disuruh nemu barokah mun ngaji percuma mi kocak Allah mun tak ubah buk patoro ka anang sengak cong sengak madrasah na aing cek nyak benyak gua kaki sombongan nampu telas ya Allah jadi dengan makin diketur kadang nak kanak pinter mun pinter keng tak bener aja pinter keng tak bener mengkana jaya pondeng sorba jenik saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger pinter mun pinter keng tak pati ben kiai andi pau abu ada ngri beuring rok pau na abu ning lemak petok senai atas teh lebur tang gerandeng apa na boleh pas senai tak asal lebaran teti 14 bani bito apa kayak gue tahu bu tak lega berkata jika kan kau akan dekat kayak laki ngere mau tahu aja urusan cowok aja cek gigi dia makin naik kebun karena paunya matoron ket pantoron ngelak ketap ini gigi dia karena orang ngajar pau nak kiai iman paiman jecong toron ki ngelak ketap teh saya ngecok je ngelak ketap ada cang kitab reh wala tak khudu bentak ulengan lak sampian kapi min hu dari kiai saya andek tung situng maksud tak munding kiai cak kalak gentung ngetung bah pagember ke tapi bener kence tak aja senyum sang pramila dari kak dinto adu'a ka Allah tarifi adu'a sampian beden anak teh adu'a teh sampean beden anak mentor bi Allah potran sebenarnya kak dinto entek kan lu teh kita itu mau jadi kan ki mentor deh kalau amin apa saya amin
manter potran sebede kanto ilmu na manter barokah, ilmu na manter manfaat, manter teti anak senyelepin tunya akhirat. Mun karo nyelepin tunya tok lagi kulkas celep, tapi semacam lepas sampai ke surga Allah sebisa nolongin nak foto seandi ilmu syariat. Maka makin alhamdulillah acara telok ni kai gandeng maulid kanjing Nabi yar pertolongan nah qaul masyayikh guru yar pertolongan nah terjukan imtihan nyalamati ilmu na anak mak le manfaat sikak di mak anak ni kejukan sangat yar pertolongan nah ketika aku leben sampean abuli ka Allah tak selebih yar kecuali dari doa nak foto kula sering ngabela iman kaman tatang kene karo nolongin ing petongare keng mun nak foto pun malam adu aki tatang ke mun tak soro tak kerantam keng mun nak foto mak kita soro pakun adu aki mun tatang kena kin khusus karing sepo ka orang mati sedepah keng mun nak foto tak usah khusus ken ngaji kencerna akili ni keuntungan di nak foto makanya apa banyak bu menter banyak angkap pi je pun tahun menter rembi etok pun rembi menter kempur njak make koceng kalah jadi nak bukur rembing kempang anang selamat nak foto na solihin solihat lah banyak bu okay? Nanti Rabbi Allah kuliban sampean tetidan jalan kesayan amin Allahumma amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muliakan Allah sekadin tokiran bisa sampai yakin sejam tak ikhlas lo ikhlas sejeng tak cak ngocak sampean tinggal juk tojuk berkat di pegemet mun saya nyata dia Nanti Rabbi Allah sanau sekuni teti ilmu si bisa iki bisa yang laki ibulin napole orang di ketika saya tak ada saya paling harap kecuali rahmat Allah benih amal kula ben sampean belum tentu amal kula ben sampean bisa selamat. Senomor 2 syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senomor 3 pertolongan guru karena guru ben orang soleh ini termasuk orang si bisa nyafaatin abdi pertolongan. Senomor 4 nak foto seandi ilmu syariat insyaallah nak foto ni tak kira masuk surga mun tak sareng mendeng tua insyaallah maka kula ben sampean banyak dosa pakun selamat sepenting nak foto selamat amin Allahumma. Ini onaki nak Allah menter nak foto kula ben sampean teti ilmu semanfaat saya kadin tu amin ilmu na menter barokah amin guru-guru saya ngajar menter lenceng umur sehat menter pamampu istiqomah adidik putra kula ben sampean saya jasa hadir menter ki pada lenceng umur menter pada teka hajat mun beda sesakit menter beda sesakit mun beda sandi otang lekas majar otang menter pada Pak Mekah Madinah saya hadir saja menter teti orang si husnul khotimah ben menter pada teti orang si kenging didoipun Allah ben saja hadir menter teti ahli swarga ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah alfa.